Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Perkenalkan Taruna Muda semester 2 atas nama Hairil Akbar. Nomor induk Taruna 2041054. Kompi Alpha, Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Perkenalkan Taruna Muda atas nama Fathan Iliin Prabakusuma, NIT 2041049, kelas 632C. Kompi Alpha, Peleton Alpha 3. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin Pak, mohon izin senior. Taruna Muda atas nama Gede Aditya Ramayanda Saputra, NIT 2041051, dari Kompi Alpha, Peleton Alpha 3. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Taruna Muda semester 2 atas nama Gilbert Santomongan, kelas Nautika 2C, NIT 2041052, dari Kompi Alpha, Peleton Alpha 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin Pak, Taruna Muda atas nama Henry Haryanto, NIT 2041055, dari Kompi A, Peleton A3. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Pak, mohon izin senior, mohon izin perkenalan. Taruna Muda atas nama Ibnu Qayyim Al-Muhajirin, dari kelas Nautika 2C, NIT 2041056, dari Kompi Alpha, dari Peleton Alpha 3. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, selamat siang senior. Taruna Muda semester 2, Ikhwan Septian, NIT 2041057, kelas Nautika 2C, Kompi Alpha, Peleton A3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi Haidir, NIT 2041058, Taruna Muda semester 2, dari Kompi A, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mohon izin Pak, Taruna Muda semester 2 atas nama Ishak Balang Berisak, NIT 2041059, dari Kompi A, Peleton A3. Siap, terima kasih. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Taruna Muda semester 2 atas nama Juri Kuala Sumatera, kelas Nautika 2C, Kompi Alpha, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin Taruna Muda semester 2 atas nama Laudi Iksan Tabani, NIT 2041052, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Taruna Muda semester 2 atas nama Muhammad Rasuli Kappa, NIT 2041063, dari Kompi Alpha, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Taruna Muda atas nama Megarius Pasang, dari kelas Nautika 2C, NIT 2041064, dari Kompi A, Peleton A3. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin Pak, mohon izin Nor. Taruna Muda atas nama Mardi Salvianto, NIT 20.41.065, dari Kompi A, Peleton A3. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Taruna Muda atas nama Muhammad Al-Azhari M, semester 2, dari Kompi Alpha, Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Taruna Muda atas nama Muhammad Yusuf Ramawardana, dari kelas Nautika 2C, NIT 2041067, dari Kompi Alpha, Peleton Alpha 3. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior. Taruna Muda semester 2 atas nama Muhammad Air Rahman, kelas Nautika 2C,
NIT 2041068 dari Kompi A, Peleton A3. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda semester 2 atas nama Muhammad Taufikur Rahman dari kelas 03 2 Charlie, Kompi A, Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda semester 2 atas nama Muhammad Ibnu Barak, kelas 032C, NIT 2041070 dari Kompi Alpha Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda semester 2 atas nama Muhammad Iqbal, kelas 032C, NIT 2041071 dari Kompi Alpha Peleton Alpha 3. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda atas nama Muhrifki Salman Ramdhani, NIT 2041072 dari Kompi A, Peleton A3, semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda semester 2 atas nama Ahmad Rohit Rifki R dari kelas 032E, Kompi Alpha Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda atas nama Alfus Adil Jayadi, kelas 03 2E dari Kompi Alpha Peleton Alpha 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda semester 2 atas nama Andi Nurholis Zaid, kelas 03 2E dari Kompi Alpha Peleton A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Senior Taruna Muda atas nama Andi Zainal Abidin, NIT 2041116, kelas 032E, Peleton A3. Terima kasih.